Cardong bang sir, arna mamen pen, labang solong pondok kasi. Lah hello. De nilida kopi maketok nilipoti po, lapoti dan tentang sedakang kuaja ini po anu kopi na. Celebrating 25 years. Laki 1998 pen 2023 di Pilangso Village. Yung at hati marong suci ada katur monit patek nang Matthew Hopefree Ruktalin Karjo Silver Jubilee di Pilangso Village di Karbianglong Assam India rong keseng jang ipo tariket home 1998 long e keso marni tarik rahini matiyong 2024 long e kampo referendum Sunday Kusi nilipoti paketan konten labang solong e penajok itek long abang aling seta arna makini arna makirap muni retong petek long ra arnam lela anso se anong an pacirat petudan amen Langsung dengan itu Tuhan Arnam, Tuhan ang kirung kilaki. Itu may kapay kipik lapin Arnam itu Tuhan ang honpik buang peglo. Nasi labang solon pen itu kedam taka por itu cuma damra bini Arni itu Arnam aphan. Jasanya itu ini agrong pen Arnam phan. Jero pala lapin Arnam aphan jasanya itu anong pati po na at alang likimesin man jok si ako itu wala itu makisu wala itu makisekse kiliyan ang si at mangse mo sabi itu sa kiliyan itu malarlam na kirong pangtoy ke ano kaya itu kiroge kung si akinang so apa si jadi te ako ang lamo ibiya kisung labang solun penitong sa sinit arna maphan anong pati po na Gano? Jadi aku lamo iya kisu Aku iya kiku ama